Hey, look, ever since you left, man, I swear this shit don't feel the same. I've been up long nights just looking back on who to blame. Spending time up in my head that I was ghosting you. Now I can't keep up. Vanessa le Austin Butler te hi kumsang ni panga khan high school musical shoot lai na vai khatnan anin hmua khati lai ve khachuan Vanessa hi chu high school musical achan pui Zac Efron nen anin date me kani Vanessa le Austin te hi chian anga bul chanin anin du chauchan ta a kumsang ni som pakhat September tha chang khan anin date chauchan ta a ma se an chen na hmuna in hlatve ema wangin in hmu an har satle a rei tak anin date to nuwa kumsang ni som ni January tha khan anin chen felve ta ni Ariana Grande pasal hwa lo ni ve manzan to Pete Davidson le Kaya Gerber te hi kumsang ni som pakwa November tha changa in date chauchanin anin date ti hi anzep shan lava Malibu Miami le New York vela anni pani himi inan mudun fau china ni Masel thani po anin date lin ma hawin kumsang ni som ni January tha khan anin chen ti in sinan puan sakani Davidson hian Charlemagne the God in a komna Kaya nena anin chen chan soi fe in ama kha alano pang hlea ke la in thil har sa tak tak alo pal tlang zo ve chia boka riha pa ka omma chia nia chu wangin mi chazo ka phuwa lim taka oma phuwa ni ti in soeni P Davidson hi kumsom ni paruka upani ilain Kaya Gerber ero kumsom pariat sawa upalani Zaithiam lar eme mai Rihanna le sumdong pahau satak mai Hassan Jamil te hi kumsang ni som pasari achang khan anin kop chauchana Rihanna ngei poyan mangai na kaluang liame atia tin Hassan an anuna ti hlim sakzia te asoi fau chin bok mitam zo kin ani pani hi anin nei ti anring hiala ma se kumsang ni som ni January ni som pasari khan anin chen thu an puang ani kumsang ni som pakwa March tha khan Us Weekly suan actor Zac Efron le professional swimmer Olympica te po lautel hial to Sarah Bro te chu anin ngai zon thu puanga UFC te endunin an leng swak dun lai mu fau anni ma se January tha kumsang ni som ni khan anin chen thu report ani le a Zac Efron hian to na hian actress Halston Sage adate me kani Baywatch star Pamela Anderson le producer la tak mai John Peters se hi kumtam tak chung chu anin sheto a chan chatak anin nuwa indu tonin kumsang ni somni January ni somni khan anin neya masi anin nei achanga ani som pakhat nuwa John Peters zok chuan Pamela Anderson chu text message kal tlangin a chen thu a shil deuh top mai ani in nei achanga ni ruk chung chu Pamela le John te hi an omdun lo shimshima Pamela hi chu Canada a ama che na ina akho sadai thunga nu patuak tharpo an anglo hia zokani tin anin nei na paper vel official takati fel ani ma hawin anin chena an nu pain ani li bak an cheng dun man lo ani ome text message ha chuan John Peters chuan kumsom sari palia upaga ni ve to a mangai na luang liama mangai te ne na in khata chen dun ti velai chuan mania hun man kamamo to zok ti thute azyak tel ani ome Zaithiam Keilani le rapper YG te hi kumsang ni som pakwa September tha khan anin date ti confirm ania ma se thathum nuwa Keilani zok chuan a single ti thu soin a social media account kal tlangin anin chen thu a posta ma se a delete le ngal watani anin chen le laute po anyang chu February ni som pakhat kumsang ni som ni khan ani phani hian android na conclusions ti hla an ti chuak duna chumi nuwa Keilani chuan lathar ti chuak zui le ngalin anin chen thu a confirm pa ngalani Riverdale star Madeleine le rapper Travis Mills te hi kumsang ni som pasari achanga in date chanin kumthum chung chu anin kopve deuh chota ma se kumsang ni som ni February tha khan anin chen thu Instagram account kal tlangin Travis hian offense te ashilani Travis zok hian anin chen na hi alak nat mel zok tlat Madeleine YouTube channel vela te a inlan ve china red carpet te zo pui ve chinin Madeleine chuan ami chataka asyam thu te asoya amanen chuan ka chanchia lai ber po in kalung ngai lo te atibokani tin Instagram lama an thalak dun apos zongjong te po adilit ngai don lo ti in soitel bok chan chatak an ni zui don thau ani mele Lana Del Rey le abialpa pathoi ni bok police officer ni bok Sean Larkins te po kumsang ni som pakwa kumtob lampang khan anin date chauchana mase kumsang ni som ni March tha khan New York Times in Lana Del Rey akomna chuan Lana chuan anin chen to thu asoyani Sean Larkins hian fanula ve to tak tak te anei hloma afa te hian Lana Del Rey in apa anpa angai zong chu anlom shan lauti te po soi a ombokani
zai thiam lar onal boxi hauzi le Evan Peters te hi kumsang ni som pakwa achang anin date chana anin date ti hi red carpet zodun ni an confirm ani sial vedun khop mai red carpet a chuan couple dress ha in corspot veve an ha designer pakhat kut chua khaveve in red carpet an zodun lai chuan kanin date an ti chuang lo ma si an dress well chuan engkim ati chiang tok em mani media haula chuan an lo she thiam ve mai boka ma se February thla kumsang ni somhnia anin chen tour report ani kumsang ni som paria ta chang chening day dam le jasi jete anin day chana November tha kumsang ni som pakwa in chen zwa in anin kop chale ngal wata ma se kumsang ni som ni January tha khan anin chen fel tange nge ani Cara Delevingne hi model ania actress ani telboka Ashley Bensonero pretty liar sami hana ti khan kan sheper ome ani pani hi kumsang ni som pariat achang anin date chauchana Instagram lama po an thalak dun te an post fau china har smell ti film ma te po an sang dun to nge ani kumsang ni som pariat achang in date chauchani na ma se Cara hian kumsang ni som pakwa June thla a confirm ve chawa anin kiss dun live video a post nge ani ma se me thla kumsang ni som ni khan anin chen thu People magazine na puan ba ka Cara Delevingne hian Instagram lama apuang telboka anin chen nu loka Ashley Benson le rapper G-Eazy te in Cara red puak de pap check de swai om ni nan soi zui le ngala la te po an release dun nge ni kha Austin Green le Megan Fox te hi kumsang ni som anin neya kumsang ni som panga a Megan Fox zokin in chena du thua puang masa a ma se kumsang ni som baroka anin carbon ni su soifel thei lavin anin chen le talawa ma se an lim zui tak thei to lawani ani nu pa hi kumsang ni som nia anin chen thu puan ania anin chen chana hian MGK an pu na se ma achan chu MGK hian a music video tharbera modelatan Megan Fox hi a manga chumi nu loka apasal ne anin chena MGK nen hian an ngai zong zui tamai box si ani ma se Austin Green swan Megan nen hian kumsang ni som pakwa khan anin chen fel dei to ti thu soya MGK ronin lan ma thilani tin Austin hian anin chen chana Megan hian thiam lo na engma nei lawa chu tiang bogina ma po in chen chu an pom ve a in huat na le in hau thin rim na tel lawin anin cha chen ti na soyani tin in kop wang emo ngai zong dang nei san wang ti vel anin chen chana atel lo ati bok tuna hian Megan Fox le MGK te hi anin kop me ka MGK point mangai na luan yam thu te soya chu ti rualin Austin Green swan Megan Fox nen swan an la in kop chat le wat thu aring thu asoi bok Riverdale star Cole Sprouse le Lily Reinhardt te hi kumsang ni som pasari achanga in day chanin ni le to law ni le si ti an ni verenga kumsang ni som pakwa July tha khan as weekly swan anin chen thu apuang mana ma se September tha anin kop chale ngalani chuta me tha kumsang ni som ni khan official takin anin chen thu People magazine in apuanga anin chen thu puan ani nu loka Lily Reinhardt chuan bisexual ani thu apuang zui vele ngalani bisexual hi shethiam lo kan tam ma bisexual ti omzia chu mi pa po meichia po ngai zong ve thei ania lesbian anga meichia pui chau ngai zong le gay anga mi pat pui cha ngai zong ang hi an ni lawa a meya pai nan ngai zong ve the ni Indian Green Day frontman William Strong po khan bisexual kan ya intia meichia ngai zong theya ami pat pui po angai zong thei ma se nu pu nei ta ka wang mai khan bisexual ani lo emoti do tlat kan oma bisexual an ya wangin an mi pat pui emo mei chat pui kher kha an nei tu ti na ani nge chwa lawa an du lo ani mai mei chetlei rol hawina an star ron mai nawa sentinel le internet personality Alexis Rente hi an chantekal tlanga in chian nia nawa chantele Alexis chante anin ko ngai hle chuta an chante ve chuan hiking puyan soma chumi chum chuan anin du ton ngal ani ome kumsang ni som pakwa achanga in ngai zong chanin an confirm lok lova Instagram lama kumsang ni som ni January tha khan anin date ti hi an puang ve chawani an puan me chuan thlasom lai an lawin date ve to boka ma se April tha kumsang ni som ni khan anin chen thu puan ani zui le ngalani YouTuber star lar takmai Annie LeBlanc singer ni telbok actress ni telbok ania tin actor le singer ni telbok Asher Angel te hi February ni som pali kumsang ni som pakwa changkhan anin date chauchana ani pani hi Asher ni tin an soi china an lar dun phiana ma se me tha kumsang ni som ni khan anin chen thu an confirm ve ani